Dobar večer i dobrodošli u Agendu svijet. Nova eskalacija nasilja događa se u slabo nam poznatom dijelu svijeta, istoku afričke države Kongo. Šira regija je desetljećima poprište iznimno krvavih sukoba pa i genocida. Kako bismo dobili bolju sliku što se događa oko grada Gome, u tome će nam pomoći novinar i pisac Hrvoje Ivančić. Dobrodošli. Dobro večer. Vi ste više puta bili u tom dijelu Konga, u tom dijelu Afrike. Pa da, u Kongu intenzivno putujemo 2010. Posljednji puta je 2023. Dakle, prije gotovo 2 godine. I upravo u gradu Gomi. Da, i dobro ste upoznati sa poviješću zapravo tih sukoba, o čemu ćemo sada razgovarati. Ali prvo pogledajmo prilog kolege Mire Ašića koji je zapravo rezimirao što se posljednje događalo posljednjih tjedana. S obale jezera Kivu pruža se gotovo idiličan prizor prema milijunskoj Gomi, nad kojom se uzdiže jedan od najaktivnijih vulkana na svijetu, Nyiragongo. No ulice Gome pričaju drugu priču, siromaštvo, nesigurnost i svakodnevna borba za preživljavanje. Život je mukotrpan i u vrijeme mira, a kamoli u ratu, a rat je u sjevernom Kivu česta pojava. Uvriježeno je mišljenje da su ljudi u Kivu mnogo više zainteresirani za mir od onih u Kinshasi. Mtuletea amani tuone kama tunazirudia kwetu. Juu tunateseka sana. Vita imeshamaliza watu wa mingi. Naomba mtuletea amani turudie kwetu. Siye raia tuko na lazima ya amani. Hatuna lazima ya kitu ingine, amani. Tunakosa moto, internet haiko, hakuna kitu chochote. S vulkanskim planinama, magličastim jezerima i zelenim pašnjacima sjeverni Kivu ima sve predispozicije da bude raj, ali rat i nasilje pretvorili su ga u pakao. 7 milijuna interno je raseljenih, uglavnom na sjeveroistoku, zbog raznih pobunjeničkih skupina koje se bore za kontrolu nad rudnicima vrijednih sirovina, poput koltana i kobalta. Pritom se iživljavaju nad lokalnim stanovništvom. Prirodno bogatstvo stanovnicima donosi samo nevolje i beskrajnu patnju. U izbjegličkim kampovima blizu Gome 300.000 izbjeglica, a ofenziva pobunjenika M23 dodatno je pogoršala situaciju. Si rien n'est fait, le pire est prêt et peut-être encore à venir pour les habitants de l'Est, mais aussi au-delà de la RDC. Više od 700 ljudi poginulo je u borbama za Gomu. U tijeku ofenzive na Bukavu, prijestolnicu južnog Kivua, pobunjenici su proglasili humanitarno primirje, a život u Gomi vratio se u normalu. Pobunjenici su na stadionu okupili 1000 ljudi. Juu tulikosa tena wa kutulinda tena, maana hapa tunaomba tu basi watuhurumie, watuletee amani. Juu haiko hivi ndio inaweza kuwa maisha ya mwanadamu mwenyewe anaishi kudunia aliumbiwa na Mungu. Iko saa tu nyama, tunaishi saa nyama, maana tunateseka sana. Na chakula hatupate, na maya hatupate, na kuraha hatupate. Tushakosa kama tutakula mihindi namna gani au ugali tuipate namna gani. Stotine vladinih vojnika predale su se bez ozbiljnijeg otpora. Slabo plaćeni i demoralizirani nisu u stanju poraziti razne pobunjeničke skupine koje vladaju velikim dijelom istoka zemlje. Mnogi vjeruju da Kinshasa nikada nije ništa učinila za Kivu. Yani kweli tulikuwa tunaachiliwa. Yani serikali ya Kongo lazima ishughulikie jeshi. Ingeshughulikia jeshi kikamilifu i matokeo haingekuwa. UN tvrdi da pobunjenike M23 podržava oko 4000 vojnika iz Ruande, znatno više nego 2012. kada su nakratko zauzeli Gomu, ali su se morali povući pod međunarodnim pritiskom. M23 tvrdi da se ne bori za rudno bogatstvo, nego za stabilnost Konga, te najavljuje pohod na Kinshasu. No investor can come in Congo. And for this matter, you can note that Congo has become a danger for all the negative armed groups. All of them are coming in Congo. And in Congo today, you can count about 20 countries present in TRC. C'est l'armée rwandaise qui combat. Il y a des rapports clairs
des experts des Nations Unies qui les démontrent et qui l'attestent. Donc ici, il faut peut-être pas, il faut plus rester dans cette forme de, je dirais pas d'hypocrisie, mais il faut qu'on arrive nous tous à nommer le mal par son nom. Le mal, c'est le Rwanda. Geneza pobune seže mnogo dalje od 2006. kada su se pobunili tamošnji Tutsi, koje lokalno stanovništvo često diskriminira i naziva Banja Mulenge. Oni su se u 18. i 19. stoljeću doselili iz Ruande, Burundija i Ugande, razvijajući pritom vlastiti identitet. Nakon 3 godine pobune pristali su na integraciju u kongoansku vojsku, no 2012. ponovno su posegnuli za oružjem, osnovavši pokret 23. ožujka, koji se posljednjih godina znatnije aktivirao. No road, no water, no food. Education is whatever you know. Our struggle is to restore the state. Kongoanskoj vojsci nije pomoglo ni gotovo 300 rumunjskih plaćenika koji su zarobljeni i preko Ruande poslani kući. Tu es instructeur, mais où est-ce que tu as fait l'armée, toi? L'instruction? À la Légion étrangère. La Légion étrangère, dans quel pays? En France. En France. Donc tu quittes là, tu as fait ça en France pour venir se battre contre nous. Alors on se bat pour l'avenir de nos enfants. Assis-toi. Partez! Borci M23 zauzeli su i aerodrom u Gomi, onemogućivši time da Kinshasa dopremi vojnike zračnim putem, a između njih su 2500 neprohodnih kilometara uglavnom kroz džunglu. No borci Tutsija već su bili u Kinshasi 1997. kada su pomogli Josefu Kabili da sruši dugogodišnjeg diktatora Mobutu Sese Sekoa. The time for action is now. The lives of millions depends on our ability to navigate this complex and challenging situation with wisdom, clarity of mind, empathy for the millions whose lives and livelihoods have been plunged into uncertainty. Ruanda i Uganda negiraju umješanost, ali UN-ov izvještaji sugeriraju suprotno. Unatoč apelima za mir, sukobi se nastavljaju, a stanovnici sjevernog Kivua ostaju taoci geopolitičkih igara i borbe za prirodne resurse. Evo vidjeli smo, gospodine Ivančiću, kako biste vi nekome koji ne zna, a to smo više manje svi mi u Hrvatskoj, pojasnili oko čega se sada vodi rat, tko su zaraćene strane? Prvo moram reći da je kontekst dosta širok i dubok. I kod Konga je problem uvijek otkud početi objašnjavati cijeli taj kontekst. Ali ako želimo skratiti, mogli bismo reći da se glavne bitke i glavni prijepori ovdje vode oko resursa, oko rudnika, oko bogatih nalazišta koltana, kobalta i zlata. I sve se to događa prvenstveno zbog toga jer je ta centralna država Kongoanska, Demokratske republike Kongo, zapravo vrlo slaba u tom području. Mi govorimo o istočnim regijama te republike, o pokrajinama Sjeverni, Južni Kivu i Ituri. I moramo reći da su to pokrajine koji su oko 1500 km udaljene od glavnog grada, Kinshase. I putevi između istoka i zapada su zapravo nepostojeći. I većina stanovnika istoka nikad nije ni bila u svojem glavnom gradu. Kako je trenutačno stanje? Znam da imate kontakte, iako niste bili, recimo, posljednjih godinu i nešto. Međutim, koliko čujemo, M23, pobunjenička skupina, pobjeđuje. Oni su i dalje u nastavku osvajanja teritorija južno od Gome. Je li točno? M23, dakle, to je skupina koja je nastala 90-ih godina. Njihovo prvo ime je bilo CNDP. Oni su zapravo nastali kao pokret za zaštitu etničkih Tutsija. Kasnije su se preimenovali u M23 i njihova glavni neki cilj je zaštita etničkih Tutsija. Međutim, ono što je skriveno, ono što je iza svega, kao što je iza svakog rata ekonomski interes, tako i iza ovoga, oni se zapravo bore za bogata rudna nalazišta, prvenstveno u rudniku Rubaja. To su nalazišta koltana i kobalta. I oni jesu sada krenuli iz grada Gome u južni grad Bukavu, u grad u Južnom Kivu, Bukavu.
I prije 2 godine kad sam zadnji put boravio u Kongu, točnije u Gomi, taj rat je trajao, taj novi rat, nova eskalacija sukoba između vladinih snaga i M23 pobunjenika, koje podupire Ruanda, moramo reći. Goma je tada bila u okruženju. Međutim, vladine snage su uz pomoć saveznika i uz pomoć raznih plaćeničkih vojski ili partnerskih vojski, prvenstveno mislim na vojsku Istočno-Afričke unije i na Južnu Afriku, su uspjeli nekako potisnuti pobunjenike. Mi smo tamo boravili u gradu Gomi, bilo je jako puno izbjeglica, na desetine tisuća izbjeglica u tim nehumanim kampovima gdje ljudi nemaju ni vodu, ni potrepštine, ni lijekove. I nekako su uspjeli odagnati te pobunjenike, međutim vidimo da 2 godine nakon toga pobunjenici uspijevaju ući u Gomu. Uspijevaju ovladati, to je 2-milijunski grad, znači nije to mali gradić neki. Ovladati tim gradom i dalje se počinju širiti na jug, u južnu pokrajinu. Nije to ništa novo, moramo reći, na istoku Konga. Mislim, više puta su oni, ovo im je 3. put da osvajaju Gomu. Da, bilo je nekoliko tih zapravo kongoanskih ratova. Da. Međutim, koliko se možemo vratiti u prošlost, spomenuli ste da je tu na površini taj međuetnički sukob između Hutua i Tutsija, ali da je zapravo po vama u pozadini ekonomski interes, a to je ova zapravo u svijetu aktualna borba za rijetke metale, sirovine koje su potrebne za novi tehnološki razvoj. Međutim, postoji taj, čini mi se, više desetljetni sukob, čini mi se od vremena još belgijske kolonijalne vlasti između te dvije glavne, recimo to tako, etničke skupine, koji je doveo i do strašnog genocida u Ruandi, koja je susjedna država. Koliko možete taj kontekst pojasniti? Svakako je to povezano. Prvo moramo reći nešto o granicama u Africi. Dakle, granice su po sporazumu iz 65. u Kairu odlučeno je da se granice, kolonijalne granice neće mijenjati. Zato jer bi to dovelo do još većeg kaosa unutar same Afrike. Dakle, granice su ostavljene onako kako su bile. Ali zapravo ne predstavljaju neke etničke granice ili upravo logično. To, da. Znači, granice nisu, zato jer je modernizam i nekakva nacija i pojam nacije došao iz Europe i prije toga Afrika nije imala pojam nacije, ne? Neke države jesu bile na rubu da stvore naciju, većina ih nije bila. Bila su kraljevstva, recimo. Ruanda, kada govorimo o tome, Ruanda je susjedna Velikom Kongu. U Ruandi postoje dvije etničke, ne volim taj pojam pleme, više mi to nekako zvuči ono kolonijalno, pa više koristim etničku zajednicu. Postojale su 2 etničke zajednice, Hutu i Tutsi. Tutsi su tradicionalno bili stočari i bili su nekakvo vlastelinstvo koje je vladalo nad Tutsima koji su bili zemljoradnici. To je tako bilo većinom povijesti. Dok nisu došle demokratske promjene 50. godina i tada Hutu, i pošto ih je bilo više, osvajaju vlast i vrše prvi genocid nad Tutsima. Kasnije 90-ih se događa još jedan genocid nama poznati iz filmova poput Hotela Ruanda, gdje je pobijeno od 800.000 do 1 milijun Tutsija mačetama u roku 2 tjedna. Samo genocid je trajao 3 mjeseca, a većina ubojstava se dogodilo u roku 2 tjedna. Brutalan genocid koji nam je poznat. Međutim, militantni Hutuji koji su bili glavni organizatori tog genocida i mnogi civili, smatra se čak i do 2 milijuna ljudi zbog straha od osvete vojske Tutsija koja je tada osvojila vlast, bježe u istočni Kongo. I o tome se recimo u Ruandi ne može baš puno govoriti, o tom ratnom zločinu koji je vojska Tutsija napravila nad Hutu civilima. Mogli bi se završiti u zatvoru, recimo, zato jer to se kosi narativu trenutne službene čvrste ruke ruandske, u kojoj vlada još uvijek predsjednik Kagame, još od tog vremena. I Tutsi upadaju u Kongo kako bi osigurali svoje granice od tih militantnih Hutua. Dakle, međutim, to pokreće cijeli niz događaja koji na kraju dovodi do svrgavanja Mobutu Sese Seka, dugogodišnjeg diktatora koji je dao Hutuima mogućnost da se kreću Kongom. Dovodi do njegovog svrgavanja, do prvog kongoanskog rata, drugog kongoanskog rata sa 5 milijuna žrtava. To je zapravo najkrvaviji sukob 21. stoljeća. Mi to danas ne znamo, puno gori od ukrajinskog zapravo za sada, čak i od ukrajinskog. Je li točno ipak da je jedna od te dvije skupine bila zapravo korištena za vrijeme belgijske vladavine i da je od tuda krenulo neslaganje
Hutuji da su bili bliski belgijskoj vlasti. Znate li nešto o tome? Naravno, da. To je tako bilo? To je istina jer Belgijci su preuzeli Kongo od Njemaca. I kolonizatori su preferirali skupine koje su imale neku vlast i moć u svojim rukama i oni su ih na neki način uzdizali i s njima su stvarali sporazume. Ne? I oni su samo još produbili te podjele, iako te podjele su postojale i ranije, moramo reći. Nisu kolonizatori odgovorni baš za sve međuetničke sukobe koji se događaju u Africi, ali su ih produbljivali na neki način. I moramo reći da u Ruandi, u Kongu postoje Tuci koji su puno prije živjeli tamo i od 19. stoljeća i neki su naseljavali i kolonizatori zbog potrebe radništva u svojim rudnicima također. Ne? I moramo reći da isto Kongo tamo je od uvijek manjkalo zemlje, pa su se ljudi često zbog zemlje sukobljavali. Tako je to danas jer i zemlja je, znamo, isto resurs. Da, jasno. Tako da taj sukob Hutua i Tucija se prelio u Kongo i u Kongu postoje kongoanski Tuci koji su zapravo pokrenuli pokret M23, odnosno CNDP ranije, za zaštitu etničkih Tucija od tih militantnih Hutua koji su pobjegli iz Ruande. I naravno da je Ruanda, koja se u međuvremenu pretvorila u jednu jaku regionalnu silu i stvorili su moćnu vojsku, i Ruanda je jedna od najsređenijih afričkih država, moram reći. Iako tamo se vlada čvrstom rukom, ali kad vi uđete u Ruandu iz Konga ili iz koje druge susjedne države, vi ćete primijetiti razliku. Vi ćete vidjeti čiste ceste, vi ćete vidjeti ulice koje su, vi ćete vidjeti šetnicu u centru grada, što rijetko koji grad afrički ima. I ruandska vojska je prihvatila, naravno, podupirat Tucije, svoju subraću tamo u Kongu i slat instruktore i pretpostavlja se trenutno oko 4000 svojih vojnika koji djeluju uz kongoanske Tucije. I većina tih ruandskih M23 pobunjenika zapravo štite te bogate rudnike koji su u vlasništvu također ljudi bliskih njima. I konganska vlada je tu pokušala uvesti reda i uhitila je jednog vlasnika u Rubaji 2023. vlasnika rudnika i to je zapravo još dodatno raspirilo tu pobunu. N23 interes je ekonomski, moramo to reći. Nismo samo rekli, to su etničke različite skupine, vi ste rekli plemena ili različite etničke skupine. Vjerski, postoje li razlike u vjeri? U vjeri oni većinom jesu kršćani. I jedni i drugi? Da. Mislim, to je kršćanstvo koje je staro nekih 100 godina. Postoji razna animistička vjerovanja tamo. Ima nešto malo muslimana, ali većinom su katolici. Ima nešto protestanata, ali recimo Kongo je baš katolička crkva, je dosta jaka. Kongo je baš jak katolički. Zanimljivo je ovaj genocid u Ruandi, kada smo spomenuli, gotovo paralelno sa onim nama poznatim Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju, postojao je u Hagu i taj sud zbog genocida u Ruandi. Što ste spomenuli, ogroman broj žrtava u zapravo kratkom vremenu. Je li on, koliko znate, napravio neki posao da je uspio privesti pravdi veći dio tih zločinaca? Mi to ne znamo. Oni su sudili u Aruši, čini mi se, u Tanzaniji također. A kakvi su rezultati? Je li to nikako nije očito doprinijelo nekom? Pa bilo je tih glavnih organizatora nešto osuđenih. Sve skupa oko 90 presuda, čini mi se da je bilo. I možemo reći da je sud donekle uspio u tome, ali 21 godinu je trajalo suđenje. Ne? I sad, ne znam sad na pamet podataka potrošeno, kritičari zapravo tvrde da je previše novca potrošeno. S obzirom na rezultate, 21 godinu, da. Sada u ovom sukobu, prije nekoliko dana ili tjedan dana, vidjeli smo i veliku skupinu, vidjeli smo u prilogu, rumunjskih plaćenika ili instruktora, kako se formalno navodi. Interesantno, u 90-ima su bili tamo i plaćenici iz prostora bivše Jugoslavije, odnosno Bosne i Hercegovine uglavnom, bosanski Srbi. Je li to točno? Tako je, bilo je nešto ekstremnih pripadnika srpskih paravojnih skupina. I to je neka bijela ili bijelačka legija se zvala. Tako je, oni su otišli tamo, vjerojatno im nije bilo dovoljno rata, pa su se prijavili u Kongo, a Kongo je uvijek bio majka za sve avanturiste i plaćenike i borili su se na strani Mobutua koji je u tom ratu poražen. Postoje li neki dokazi, za sada niste spomenuli, da u svim ovim sukobima na neki način sudjeluju ili potiču ih neke velike svjetske sile? Vanjski faktor, a da nisu susjedne zemlje? Pa ja mislim zapravo da direktnog upliva neke velike svjetske sile tu nema. Znate, i kada mi govorimo, Kongo ima
izdašne resurse, ali postoje određeni rudnici u Kongu koji se ne nalaze na istoku i nisu svi rudnici u tom ratom zahvaćenom istoku. Postoje mnogi rudnici južnije, zapadnije koji funkcioniraju dosta regularno i moram reći da je jako puno rudnika kobalta u Kongu je u vlasništvu kineskih kompanija. Ja ne vjerujem da je Kinezima interes sada da se dočepaju nekako vojnim putem tih rudnika u sjevernom i južnom Kivu. Dakle, mislim da je ovdje prvenstveno interes država koje se naslanjaju na Kongo. Ruande i Ugande, ali ako bismo govorili u širem kontekstu, te ilegalne rudače koje dolaze u Ruandu, recimo, na preradu. Moram reći da se često ilegalno trguje sa zlatom. Zlato je najlakše prenijeti, znate, najmanje mjesta zauzima. Netko to mora kupiti na kraju. Ne prodaju Ruanđani to samima sebi. Znači, neko to izvana mora kupiti negdje u Kataru, Saudijskoj Arabiji ili Kini. Dakle, postoje neke države koje to kupuju i koje vjerojatno znaju kakvo je porijeklo tog minerala. Tako da mislim, posredno postoji nekakav vanjski interes. Ali nije ono kao na Bliskom istoku da postoje izravne uplitanja ili postrojbe. Mislim da toga nema ovdje. Mislim da toga ovdje nema. Postoje plaćenici eventualno. Naravno, teško je ovako govoriti sa ove udaljenosti, ali s obzirom na razvoj događaja, imate li vi dojam, a i ono što ste rekli da središnja država, da država Kongo je zapravo vrlo slaba i vojska slaba, imate li vi dojam da bi ovo moglo završiti padom vlasti ili preuzimanjem većeg dijela ili cijelog Konga od strane pobunjenika koji nadiru, koliko čujemo, i dalje prema jugu? Pa opet iz povijesnog konteksta, vojna koalicija predvođena Ruandom je već svrgnula vlast u Kinshasi krajem 90-ih. Ali mislim da se situacija ipak promijenila i da je pritisak međunarodne zajednice na Ruandu sada ogroman. I smatram da pobunjenici neće stići do Kinshase. Mislim, 1500 kilometara, njih nema tako puno sada da bi mogli izdržati taj put i svrgnuti vlast u Kinshasi, ali hoće li zauzdati još šire područje na teritoriju sjevernog i južnog Kivua? Mislim da hoće. Svakako hoće i to će im dati dodatno jače karte u pregovorima sa vladom koji će se sigurno dogoditi, u kojima će M23 pobunjenici imati određene privilegije u upravljanju tim teritorijem. Jer moramo se također spomenuti sporazuma iz 2009. koji je potpisan 23. marta, po čemu se oni zovu M23, koji navodno nije ispoštovan iz njihove pozicije, kada su se pobunjenici ruanski CNDP tada uklopili u kongoansku vojsku. I bio je dogovor da oni budu sada dio kongoanske vojske. Kongoanci su obećali, vlada je obećala zaštitu etničkih Tucija. Međutim, oni su se pobunili, koliko se meni čini sada iz ove pozicije, zbog toga jer nisu mogli dovoljno dobro upravljati tim teritorijem, da su ih počeli preraspoređivati unutar vojnih jedinica, nisu mogli zadržati koherentnost unutar svojih brigada i odvojili su se opet 2012. od te vlade, osnovići pokret M23 i tada su osvojili Gomu. Također 2012. Znači, Goma nije pala prvi put. Da. Izuzetno zanimljivo. Moram reći, za one koje je ovo zaintrigiralo, može doznati više od vaših video putopisa koji se nalaze na YouTube-u pod vašim imenom i izdavali ste i knjige o tome. Da. Imate li namjeru ponovo, mislim sad nije baš neko odredište Goma i okoliša, ali imate li namjeru možda u taj dio svijeta ponovo putovati u bliskoj budućnosti? Svakako, Afrika mi je velika strast i Kongo pogotovo i da, čekam prvu priliku za odlazak u Kongo, ali prije 2 godine nije bila prilika, dakle nisu puštali strance u taj dio Konga. Zapravo nikad nije mir, jel? Nikad nije mir, ali znate, ti ljudi jesu naviknuti na to ratno stanje. Moram reći, u pokrajini Sjeverni Kivu, koja ima oko 7 milijuna stanovnika i površinom je otprilike Hrvatska, recimo, negdje djeluje 80 paravojnih skupina. Znate, znači tu postoji paravojna skupina koja kontrolira dio otprilike 2 ili 3 hrvatske općine. Znate, i oni imaju svoje ime, imaju svoje neke ministre, kako su se već imenovali, svoju vladu, svoje granice i kontroliraju i ljudi su naučili da žive u toj militariziranoj demokraciji, nazovimo to tako. Da. Pod Kalašnjikovom je sve. Kad smo taman mislili da nema gore od Bliskog istoka, ovo je još složenija situacija, možemo reći. Gospodin Ivančić, hvala vam lijepa na gostovanju. Hvala vama. A hvala i vama, cijenjene gledateljice i gledatelji. Bila je to još jedna Agenda Svijet do idućeg tjedna i novog izdanja. Hvala i doviđenja.